Welcome to Prince B Stereo on our favorite show, Snack with Nthabie. I go by the name of Nthabie Sengabudinyan, aka Miss Dimples. Since ko dumedisa ho hloleng hona teng sentse ke re hello hi dumelang sentse ko hwehla ke re tloho o tlotla o ba le rona show nyena e leng hore ke tlotla ke bua le batho ba fapaneng either e ka ba the celebrities, political experts, batho bohle be leng hore ba na le di opinion ka tseo hletsentseng di etsahala ka hare ho naha ya borona kapo wena o le motho ba tla hlahisa maikutlo a hao ka seo o batlang ho ba sona sentse ke re fela tlohohle o tlotla o bua le nna mme re kgona ho fitisa tseo tsohle sentse ke kopa fela ke re a ko mathele ka mane ka YouTube channeleng o subscribe or click that bell hore o fumane the notifications e le hore o tlo dule o ntse o tsitsitse ka dinako tsohle o ntse le dinakong ka tsohle tse e leng hore re tla bentse re di beha mo YouTube. Today I'm not alone. Ke tlotla ke ba le the musician, a rapper and a songwriter who goes by the name of yTwo. So ho bohlokwa hore e tle be yena tlotla a o hlalosetsa hore na yTwo ke mang mme o hla kae. Ha re ya breaking, after that re tla be re na le yena. Welcome back viewers of Prince B Stereo. Like I said, ke na le yTwo o sa re join mona on our favorite show, Snacks with Nthabie. Brother yTwo, welcome on Prince B Stereo Snacks with Nthabie. How are you, say? Okay, I'm fine. Are you good? Yeah, sure. Ako re hlalosetse hore na ha re bua ka yTwo re bua ka mang? Okay, so ka ditso ke Mokhothu isla strekeng sane sa Mafuteng Tajane. Bitso lena la yTwo le taba ditidila ho le taba dingata o itsetetse ke le fumane. Bitso la ka le ne ke bina ka lona ne le yTwo ya ba ke a le tshintsa ka boemo ba hore ke bona hore batho ba bangata ba binang ka industry ya mmino ba ipitsa bodali ne ngata ngata ke itla tsetelletse ke le tshintsa le teng ho le tshintsa wa ka ne se obane ne le ka makimisetso a ka ne ke fuwa ke mothimong e leng skimisa ka ke motho wa etsa tsetelletse ga ikopa ho fa ditso lena la yTwo mme ka le ananela ka bua ke le thabela ka bua le ditso le hantle go nna ya Ke a utlwa re hlile e sa le o le motho a ratang mmino. Ha re sheba kgolong ya hao o le ngwana ha ntse o hola o ka re jwetsa hanyenyana hore na hangata o tla thola hore ba re le bana ha ntse re hola motho o tla bo rata bo actor ka nako nngwe kapo o rata bo ho jaifa kapo o rata hona ho bina wena e hlile ntho ya ho bina o hotse ka yona ho tloha bonyenyaneng ba hao. Tjena ya ho bina ha ke a hola ka yena ho tloha bonyaneng ba ka hakaloka empa ntho nka e hlalosang haeba ntse ke hopola hantle gola ke ka bo 2008 ke ratiswa ke motho mo ne re kena sekolo le yena re santsane ka ema ke ntshele yena na ntsa qala le ka ditse ke phela bo mahaeng kwana e ba motho mo ne a rona ga tamino ke mona mo ile ka 2010 ke teletse a sa tloa hae a sa o ya thoko mafuteng mane seno sa ka selemo sa 2009 o spetile sa hae ka 2010 e le hona ya hlellang e se di motho na sa bina sa hatisa etsang ya itla qalella go ba le thasello ya mmino go tloa ka sona selemo sa 2010. Okay, ke a utlwisisa ke utlwile o re o ratisitswe mmino motho yo o ratisitse nakong ya no e leng hore o ntse o kena primary ke lakatsa fela hore re kenelle mono tabeng tsa hao tsa sekolo hore na o la qalella kae wa tswelella ho fihlella kae ho fihlela ha jwale hore na o ntse o pusha o etsa jwang. Okay, fine. Ke tla hlalosa ka tsela e ba tla kgona ho tsa ba mohlala ke re o kene sekolo ho kae ho tloha sekolong sa mathomo wa tsho sekolong sa ne se mahareng ho tloha sekolong sa mathomo ke ho tloha ya Mokhothu ka primary school ho ya ho fihla ho high school ke fitse form B bona mo ke ka tsena sekolo ke ka selemo sa 2016. Okay, viewers of Prince B Stereo, ke kopa fela hore re ke re nwe metsi ka mora mona re tlotla re tswela pele ka ditaba tsa rona. See you later. Welcome back, ladies and gentlemen, on your favorite TV show, Snacks with Nthabie, still on Prince B Stereo. Hopola hore ha ke mong ka mona ke na le the one and only yTwo.
Ha jwale brother yTwo re tlo tla re qoqa fela hore na ke mang a entseng hore o qetelle o rata taba ya mmino. Who is that person who inspired you? Okay, mokhala qeteletseng ke hore ke rate music ke motho tswang ho isa mo hobane tsola ha yena industry ya mmino ke tsa Super ke yena mokhala qeteletseng hore ke fumane hore ke ne ka ga industry ena ya mmino ke yena mokhala hapa pelo ya ka. So hona le mantswe a mang fela o ka mo jetsang a monate ha ke tsebe na nka re mo yena empa taba ya ka ho yena ke taba ya hore ke le wa haholo ka hore ke etse a ngaitse hore ke be le kgahlo ya mmino le ha ho ja go kopana le dikhutso tse ngata empa ha ke sena mantswe a mangata ha ka ho yena so ba ke ba tlo for sure yena mateng ma ileng hore o mametse o ikutlwa a le motlotlo haholo hore ebe o ntshitse kakapa e jalo ka wena because nigga wow hore o tlo ya pele just like looking at you right now hore wa bonahala hore mmino e hlile ke ntho hao. Ha re bue mona yTwo ke di single tse kae tse ileng hore o so di ntshitse kapa ke dipina tse kae tse ileng hore ho fihlella ha jwale o so sebetsane le tsona? ha ke sa hopola hantle na ke tla na le ka sa hopola ha ke motho ya ha ngata tse kopana le tsona o challenge e ka ba industry ya ke taba ya tjhelete o fumana hore tjhelete nyana o ba tla go ba isebedisa mo lora ha o kgone go ba isebedisa o tla go tla go ba ka manga se ka se a hala mo o tsiketsa mo ba tsa ona hona le mo o kile wa ya makaleng e ka ba makaleng a fapakaneng ho batla di-sponsora kapo motho a ka o sponsora tabeng tse tsa mmino na o kile wa leka hore o kwe tabeng tse jwalo kapo mafapheng a jwalo? O so ka le mo ba le ke ha ntse ikhasela jwalo batho ba ba bina be ke batho ba itse ke ya tse retire hona le nako e leng hore o tla thola hore le batho ba binang ho ba le dikiki tse leng hore ho di a etsahala kapo di-event ka ba hona le event e leng hore o kile wa ya wa performa ho yona mme eventing eo o la qetelletse o ba recognized ka tsela ya mofuta ofe? ai tse kileng ho tsona ke di-event tsa batho ba ntse ba qala ha so ka ba di-event tse kgolo ha ka tla be ke ya fela ho tlabisa ba thusa la go sena ntate yTwo kapo se go tsofatsa haholo tsofatsa o ntso batla methaka ka ntle ka mmalo ntso batla okay sentse ke ikopela tshwarelo a go jetse fela brother yTwo hore na o qadile ho record aneng dipina mme ka bo qadile ho ya studio neneng melong hore o nolo qala ho etsa mmino wa hao ho recorda mme diqholotso tse o kopaneng le tsona ha o ntso qala ho recorda ke di feng? o ka yo recorda ka selemo sa 2017 e qala ho recorda ya studio kamera tati ya ka ha qala ya studio ya ba ja se ke tloella ke tsamaya itela ditabeng tsena tsa bona ya Lesotho tla 2018 selemo sa 2018 ke shote ho recorda kamora bo Mario ba isa le tse ha bona ke shabana le mabaka a mang ya jwale na hona le di-achievement tse leng hore motho o tla thola hore wa di-achieve e ka ba wena so far sa lo qalella ho recorda hona le ntho e leng hore a tjena ke ikotla sefuba ka yona e hlile ke batla e ntjesa ha bobebe kapo ho ntso etsahala jwang? ha iyo ka nnete ntho tsa ke ikotla sefuba ka yona ha ke bona fela o ntse ke spenda ke recorda hona le tsole tse di fumana mme ntho e tsa mophanya ha manga a ka teteletseng a sa ke a tswelletse taba ya mmino a bona ga tshwana thuso o iteke ke a bina hobane ha hona le tsole tse di fumana na ke a spend empa ha hona le tsole tse di fumana e leng hore e hlile ha hona le thole le hore le ya o khotsofatsa ka mora hore o nonne ntsha dipina jalo kapa ha o so ka o ja letho e sa lo ntse o hlahisa mmino fela? ha hona le tsole tse ka How keeps you going on a daily basis with the manzo le yTwo
gore ka nako tse ding batho ba bang ba nyahama o thola gore hai ke lekile ntho tse ngata ha ke bone letho ha ke bone lesedi gore ke leke something else so wena ntho e leng hore e ntse e o duletse e leng hore e ntse o tshwaretse hore a gore nne ke keep hore nne ke bine ke ntho e feng kapa ke lebaka le feng o khala ntho e tsang ke taba ya hore ke motho ga tang diphopo ha o ka tsela e kgethile hore o nno o fika pofi o teng lefatsheng mona ha tshwana ka tsela e nngwe ka ba ka re ka tlwella diphopo ha bonolo ke motho a e ratang haholo ka tsela e kgethile ntho e tsang hore ke dule ntse ke ba le thasello ya hore ke iphumane ntse ke le ka hare ke taba ya hore ntse ke dula ke mamela ba bang ba ntse ba le leveleng ya ka bile hore ntse ba qala le bona ke yona ntho e bulang empha mogolo haholo hona ke nyetlaetso hore nna ke nyahame mareng batho ntse ke pushela bona ntse ba kgona ho ba push o lakatsa hore ha re fera ditaba tsa rona o lakatsa hore o ka motivate batho be leng hore ba ntse ba qalella ho bina kapo the young songwriters the young musician be leng hore ba ntse ba tla ka mora hao o ka reng ho bona ntho e ka reng ho bona ke ya hore ba se be ba banyaha ba lebelle hore ba tla kopana le diqholotso tse ngata haholo ka tsela e kgethileng hore ha ke tsebe nang ka dihlalosa ka tsela ya mofuta o feng hobane ke di ngata haholo ditaba tse nka di buang ka taba ya diqholotso tse leng hore re kopana le tsona ka industry ya mmino. So what are your views re shebile ka industry ya mmino hore na in the next 5 to 10 years le ho tla be ho fihletswe eng kapo industry ya mmino e hlile e tla be ya shebile eng gore wena ho ya ka wena ka understanding ya hao kapo o batla hore ho etse ho ka etswa eng hai itseng tsenyo na ke tla re e bang ha ke tsebe ke tla ya rabela ka tsela e jwang mpa nna ke thola ke sheba ho latela di-challenges tse teng ka ga industry ya mmino ho latela ha didumong tse di hore re qeteletse re iphumane ke taba ya ho fumana support Lesotho ha hona support ka mmino haholo batho ba re ha re bina ra itlhabolla re tshogisa dikelello re etsa fela ho itlhabolla e ba ntshumi e fella mono e nngwe hape e ke hlokometse hore o qetelletse o fumane le thonyana ke taba ya ho etsa di-event hoster body show kae ho sa tsotelle hona o ka di hoster dikolong go hohle ya e leng hore o tla ntjwetsa hore boholo ba batho ba dibini be leng hore ba bina ba hosted di show tse itseng ba fumana dipina tse kapo e hlile ho hang ha hona letho le ba le fumanang mo ba hona le letho le ba le fumana mohlala ha bona tjena ke tsa event a bia high school ka nna ka re ho kena ka di 500 mane mo le mo wa sekolo wa kena ka mono o patala 500 ke hona mo tla fumana hore so kwana ho fumane itsinyana hona teng a ko re jetse hanyenyane hore na e salo ntse o sebetsa le di-artist di feng e salo fihla ka ho industry ya mmino batho di sebeditseng le bona ba bangata haholo hobane hona ne go ile ga tshaya go etswang TJ Kings ka ga go ka mo ba isa ho pala hantle hona ne re ba kae ka bona re ba hlano tsona mo empa a qhalana ga qeteletse hape ke re ntse go yeng o tswang speech ya ga se be tshene ke joina ka ga khopi ne ya speech ya ga se khoyeno mphana le teng ka mo ne sebetsa le bona ne le Chintele Prince K le motho ke KT ka bo madi mabitse Prince K ha sa phela na moya wa hae o phela ka kgotsola wa bohle ya okay ke ya utlisisa ka nnete hlile ke a bona o batla o tsebahala haholo mme o sebeditse le batho ba mmalwa hana jwale ha ntse ke bua le wena tje ke project e feng e leng hore o ntse o sebetsana le yona kapo e leng hore tje o shebile hore o tlotla o e qala project ntse ke sebetsana le yona tjena ke ya pine tswang di heavily tse tswang create wa di ya ke pine tse sebetsana le yona tjena ke so go dikentse tsa mola bona ka go ikape ka nna ka e ntsha ka mo ko na ke bona bona ke tla sebetsana le yo ba ha jwale ke mothati mo hore picking ke ka kopana le monna no ke se tlo ba la ile ho ja
a sa sabine se se ka sa tshabo ka ke kopane le yena ka taba ya ho tla etsa pinanyana le ngwenyana le yena ka mora moo kwana e tla qalella ke bone hore na ke tla sebetsana le mmino jwang hobane ona le EP ke batlang ho tla sebetsana le yona hore sentse ke ifile lebitso tshelang ke ka le hlalosa ona empa pele le mo sena se fela ke sho Nthabie ke pushile ho ke a utlwa ehlile ne ntho e ntle le hore ya tla ehlile ne re shebile ka matlama holo re tlotla re mamela seo se tlang ehlile ke a utlwa hore ntate Shlova le yena o batla a o file support kapo ehlile o batla le yena ke ntse le tsonyana mme ke taba tse monate tseo ha ile hore ntse re bona hore our legend ka nnete le tsona di ntse di hlama mona le mane di tlatsetsa ka nnete ke taba tse monate haholo a go re jwetse fela hore na re o fumaneha ho kae haeba motho a batla ho booka for bookings le ditaba tse ding tse itseng tse leng hore motho o batla ho bua le wena ka tsona a ka o thola ho kae? Okay, batho ba ka fumana on Facebook ka lebitso la Culinary kapa mono ke account ya ka page ba tla fumana ka yTwo page hona mo ke fumana yang teng ba se ba tla follow hona moo. Ke leboa seabo sa hao haholo e se ka ntate Modimo a ka wa tlisa haholo morerong ya hao o dule o ntse o phusha ka dinako tsohle na haba motho a batla hore a tla mamela mmino wa hao wena o tlotla go thola ho kae? Mmino wa ka o fumane ka tsela ya hore ke nna ntsa o fa batho ha ke soka go kenya marangrang e leng hore ha ke batla mmino wa hao ke tla hle ke ye inbox ya hao for free of charge kapo fela. Okay. Ke leboha haholo ka nnete seabo ho ba le wena mona lenanong la rona la Snacks with Nthabie le ka moso sentse ke re ho wena fela tswela pele, push hard and work hard. O ikutletse ditaba tsa rona tse monate le brother yTwo e leng hore ena ke le msebini sane sa hip hop. Till we meet again on the next episode, remember I am your girl, the queen of the jungle, Nthabie aka Miss Dimples. Hopola ho follow our Facebook page, Chris Entertainment, kapa o ya ka manika YouTube channel mo nteng o subscribe kapa o letsetse dinomoro tsa rona tse leng hore di ntse di tsamaya ka tlase ka mane for more information. Ke leboha support ya hao haholo. See you next time. Shut up.